pazite, jedan uticajni vlasnik jedne američke televizije, Ted Turner, a posle toga ćemo čuti reči... To je CNN, jel da? Posle toga ćemo čuti reči najpoznatijih, jednog od najpoznatijih svetskih satanista, Šandora Laveja, koji je osnovao Sotonsku crkvu u San Francisku. Jer pazite, ako vi imate slobodu u veroispovesti, kao i što kaže i naš ustav, onda vi možete da osnovite Sotonsku crkvu. Ti se moli Isusu Hristu, ja ću se molim Sotoni, kažu oni. Tako da je 1960. godine u San Francisku osnovana Sotonska crkva, taj Šandor Lavej je napisao i Sotonsku Bibliju. I sad ćemo vidjeti klip šta on kaže, kako će se satanizam uspostaviti kao jedna univerzalna religija po celom svetu, šta će biti propovedaonica i vidjet ćemo ga u onu ritualu kako govori, posle sa kačketom on nastavlja i objašnjava kako se taj materialistički luciferijanski koncept promoviše i kako se promovisao, a kako će se tek promovisati sve više. Ajmo da pogledamo to, pa se posle toga vraćamo u studiju. Ted Turner, vlasnik televizije CNN, kaže: kao otac petoro dece, meni nisu potrebni eksperti da mi kažu da količina nasilja koja se danas prikazuje na televiziji može da povredi decu. Nasilje na televiziji je najistaknutiji pojedinačni faktor koji doprinosi nasilju u Americi. U ime Sotone, Lucifera, u ime Sotona, vladara zemlje, kralja pakla, udostoji nas blagoslovom pakla. Mi smo tvoja deca i mi te prizivamo ove noći. Satanista Anton Lavey, osnivač Sotonske crkve i autor Sotonske Biblije, slaže se da Hollywood subverzivno indoktrinira naše društvo učeći ga satanizmu. Lavey kaže: mnogi od vas su već čitali moje spise i razumeli da je televizija kao novi bog. Postoji jedna stvar koju sam propustio do sada da spomenem, a to je da je televizija glavni metod za promociju sotonske religije. Televizija je u stvarnosti mnogo bliža novoj univerzalnoj religiji nego hrišćanstvo. I ako je televizija bog, odnosno ako je televizija sveštenik i ako ona obavlja svoju službu, ona može da eliminiše hrišćanstvo. Uticaj televizije je sigurno mnogo veći nego uticaj tradicionalnog hrišćanstva. Da, to je to. Televizija, zamolila vas prosto da kažete uticaj televizije, dakle, svih nas koji ulazimo nepozvani u kuće, na milione porodice koje nas gledaju, i uticaj Hollywooda. Da, pa sigurno da postoji jedan zakon koji se zove zakon ljudskog uma, koji glasi: zakon ljudskog uma je da se pretvara u ono što mu je pred očima. Znači, u šta gledamo, to se pretvaramo. Zato je dobro da pazimo šta gledamo. Neko možda kaže, pa to na mene ne utiče, to nije tačno. Mi možemo da objasnimo fiziologiju mozga, kako funkcioniše mozak i da vidimo kako se formiraju navike. Znači, mi živimo u društvu gde postoje zakoni da ovakve stvari i ovakvo destruktivno ponašanje može da se emituje. Znači, ne postoji nešto što će da kaže nećemo da širimo zarazu, nego to je, svako ima pravo, što je za tebe dobro, meni možda bude loša, što je meni loše, za tebe možda bude dobro. I u takvom jednom moralnom relativizmu, znači, moralni relativizam, sve može da bude dobro, sve može da bude loše, imamo da ljudi koji posjeduju novac, oni mogu da promovišu vrednosti koje oni hoće. Danas je, kao što ste rekli, novac bog. Međutim, ne samo da mediji, kao što smo videli, kao što kaže satanista Lavey i Ted Turner, utiču na umove ljudi, imamo da satanizam ulazi i u škole, u sistem obrazovanja. Jedan suptilan oblik satanizma je evolucionizam, odnosno darvinizam, gde se mi učimo da smo mi potomci životinja i da možemo na kraju krajeva da se ponašamo kao životinje, zato su se ovde lomila velika koplja na našim prostorima. Evo, uskoro ćemo pogledati taj drugi videoklip koji je pripljen. Pogledat ćemo isečak iz filma Širom zatvorenih očiju, gde glume Nicole Kidman i Tom Cruise, gde postoji jedna scena koja se reklamira u knjizi Da Vincijev kod. Znači, u knjizi Da Vincijev kod se reklamira film Širom zatvorenih očiju, zato što Da Vincijev kod promoviše
tezu da su hrišćani kroz istoriju, religiozni ljudi, ljudi koji su prihvatili Isusa Hrista, vršili najveće zločine, da su oni proganjali ljude i da su onda veliki naučnici su onda morali da se kriju i da osnivaju tajna društva, jer zaista je hrišćanska crkva tokom istorije proganjala tajna društva, ali optuživali su ih da su oni satanisti, da oni se tajno sastaju i prizivaju Lucifera, odnosno Sotonu, da im pomogne u njihovim biznisima i da su to najveći materijalisti. I sada oni u toj knjizi Da Vinčijev kod se u stvari promovišu tajna društva. Ako čitate literaturu tajnih društava, oni otvoreno kažu da je njihov bog Lucifer. Ajde pogledamo to, pa... Evo da vidite ritual... Ulazimo u priču o Hollywoodu. Da, znači ulazimo i da vidimo ritual tajnih društava. Da. Da, ovde smo isekli ovu scenu, znači ovde imate jedan ritual, znači ovo ritual u tajnim društvima, znači tajne društva su, na primjer, masoni, iluminati, rozenkreuzeri, maltiški vitezovi i tako dalje. Ovde imamo da ovaj sveštenik, sotonski sveštenik, dakle u ritualu tajnog društva, poziva ove devojke da imaju seksualni odnos sa ljudima koji su tu pod maskama i sa plaštevima, to su sve muškarci, jer samo muškarci mogu da budu članovi tajnih društava. Dakle, i u ovom filmu je prikazan taj ritual koji se promoviše u konceptu knjige i u knjizi Da Vinčijev kod. I navodno, taj ritual, kasnije ima, u ovom filmu su prikazane, film je odvratan, prikazane su orgije, prave orgije, međutim... Ali prikazivano ohoho. Međutim, u knjizi Da Vinčijev kod se orgijanje i prostitucija prikazuje kao kult plodnosti, da je to nešto pozitivno i da treba upražnjavati takve stvari, da je to dobro. U nekim zemljama koje su materijalistički razvijenije i gde je ovaj koncept mnogo upražnjeniji, promoviše se koncept gde bračni parovi odlaze u neke restorane i onda se tu organizuju orgije za njih. To je navodno neko zadovoljstvo, to je njima kao lepo i to je koncept koji se naravno nama promoviše. Međutim, krajnji cilj ovog koncepta je uništenje čoveka. Znači, s jedne strane imate stvaranje. Tvorac stvara čoveka. Ceo ovaj svemir koji vidimo i koji ne vidimo, zvezde, galaksije, ptice, biljke, priroda, sve je to stvoreno zbog čoveka. Čovek je najveća vrednost. Sa druge strane imate koncept uništenja čoveka. Dakle, upražnjivaj telesu zadovoljstvo i uništavaj se. To je koncept narkomanije. Znači, znate šta, danas je satanizam nešto što je popularno. Što je popularno, to je jedna moda danas i koliko ćete vi biti eksponirani u medijima, koliko ćete biti poznat glumac, koliko ćete biti poznat pevač, zavisi direktno od toga koliko ste vi moralno podobni u onom negativnom smislu. Naprimjer, ako ste vi, što ste veći satanista, to imate veće šanse da se pojavite na televiziji. Evo navešću, naprimjer, samo dva primjera za večeras. Naprimjer, Richard Gere, poznati glumac, koji je popularan i tako, mnogi ga vole. Međutim, pre izvesnog vremena on je doveden u urgentni centar u Los Angelesu zato što mu je pronađeno strano telo u debelom crevu. Možda je malo degutantno da ome pričamo, ali da ljudi vide o čemu se tu radi. On je doveden u urgentni centar u Los Angelesu, ustanovljeno mu je strano telo u debelom crevu i onda je urađen hirurški zahvat. Iz njegovog debelog creva je izvučen jedan pacov, zato što je u takvoj sredini hollywoodskoj i u takvim društvima normalno
takozvano erotsko zadovoljivanje, kako oni to nazivaju. Znači, postoji homoseksualizam, ali postoji nešto što je još jedan korak dalje. Znači, oni dopuste da im jednu grupu pacova iz grupe Geblina uvuku u debelo crevo i onda se onaj pacov tamo batrga i doživljava, kako oni kažu, erotsko zadovoljstvo. Međutim, u ovom slučaju Richarda Gera taj pacov je uginuo u njegovom debelom crevu i to je bio problem, da su morao da bude podvrgnut hirurškom zahvatu. Znači, eto, u jednom od narednih filmova Richard Gere treba da hvata Radovana Karadžića, pa možda će da ga uhvati, vidjet ćemo, ali onda, na primjer, znači, čovjek takvog moralnog profila se promoviše kao glumac. Ili pogledajte, prošle godine je za najlepšu ženu na svetu proglašena Angelina Jolie. I kada su od nje napravili idola, onda je objavljeno njenu biografiju da ona voli sadomazohizam, da voli da pije krv svom partneru, da voli najstrašnije monstruoznosti. Pa onda, ne znam, Madonna, koja je bila porno glumica. I sećam se kad sam bio pre par godina u Las Vegasu na jednom sajmu video i televizijske opreme. Inače sam zaobilazio do Las Vegasu u velikom krugu, samo kad sam išao u nacionalni park, onda sam prolazio pored njega, ali ovaj put je bio ovaj sajam i to je najveći na svetu, ja sam bio tamo i sad se šetam ulicom, idem prema tom holu gde je bio sajam i na ulici postoje kutije plastične gde se besplatno dele novine. Ja sam mislio to je neki New York Times ili Washington Post ili neka druge novine. Ja sam otvorio onu kutiju, međutim vidio sam nekoliko časopisa sa nekim devojkama na prednjoj strani. I onda kada sam otvorio to da vidim šta je, novine su prepune golih devojaka sa brojem telefona i negde imaju cene, negde nemaju, znači reklame za prostituciju. Ja sam pogledao samo da li je ceo časopis tako, ceo časopis je reklama, ali ono što sam za tih par sekundi gledanja mogu da vidim da su to sve top modeli. To su devojke koje su fizički, ne možete da im nađete manu. Šta to vama dokazuje? Naravno, njima fizički ne možete da nađete manu, ali kada bi vam takva ušla u kuću, kukala bi vam majka. Ali pogledajte ovaj ritual u filmu Širom zatvorenih očiju, koji se reklamira u knjizi Da Vincijev kod. Pogledajte ko su ove devojke, sve top modeli. I pogledajte kada je knjiga Da Vincijev kod bila u Srbiji, ko je nju promovisao? Ja neću da spominjem imena, ali promovisala je jedna gospođa koja se bavi manekenstvom i promovisanjem top modela. Ona je bila jedna od najagresivnijih promotera knjige Da Vincijev kod. Sad tu možemo da pravimo vezu i tako dalje. Znači, mi ulazimo u jedno strašno vreme. Moramo biti obazrivi. Ulazimo u jedno strašno vreme i treba da razmišljamo o tim reklamama agresivnim koji nam se nameću. Po meni je taj moderni koncept koji se promoviše kao reklama za cigarete. To je jedna laž. Da će nama biti dobro ako mi prihvatimo te zakone, tu kulturu i tu religiju. Nama neće biti dobro, to je laž. Otiđemo na zapad, da vidimo kako tamo ljudi žive. Ja bih volio da ovde dođe neki gastarbajter, ako postoji takav koji će da kaže da se tamo dobro živi. Da ga ja pitam par pitanja. Rekli ste mi da. U Americi se radi. Tamo se radi i onda oni kad dođu ja ga pitam kako je bilo u Srbiji. Onda ja u Americi imam neka predavanja, kako je bilo? Pa kaže šta da vam kažem, tamo se živi, ovde se radi.